ariko natwe tugakeka se inzoga abo basangiye bo kwari bazima akaba ari wavuyemo agapfa. Ibya Supagoro nanjye simbizi mbyumvise ubu ngubu, ariko numva ko abenshi nyine ari byo barimo kugenda bazira. Akanyanga inaha zirahari, ariko birababajwe yuko baca zino nzoga zakarengetse n'imigorigori ugasanga ahubwo bararushaho kugira gute kuzicuruza. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi bavuga yuko inzoga z'inkorano zimaze kuba nyinshi mu murenge wa Karangazi, ubwo bamwe banahamye yuko inzoga za kanyanga zituruka mu gihugu cya Uganda ndetse n'izindi bakazikorera. Bavuga yuko impfu nyinshi zikunze kugaragara hano ari abantu babanyoye inzoga bakabashyiriramo Supagoro. Bamwe mu baturage bavuga yuko uburozi busigaye bwarateye hano mu murenge wa Karangazi, ari Supagoro bari gushyira mu cyo kunywa cy'umuntu yarangiza akahita yitaba Imana. Iyo umuntu anyweye Supagoro ngo ahita yifunga umuhogo, guhumeka umwuka ukahita uhagarara bikarangira yitabye Imana. Abaturage rero bavuga yuko birababaje ukuntu leta ica inzoga z'imigorigori ndetse n'izindi nzoga zitemewe n'amategeko zirimo muriture, mu manurajipo, sinzundongwe n'izindi nzoga zitandukanye zitemewe n'amategeko. Iyi nzoga ya kanyanga nive ku isoko ahubwo ikagomeza ihashya cyangwa igakomeza iba nyinshi mu rubyiruko. Abaturage bavuga yuko izi nzoga zigomba guhagurukirwa zigacibwa kubera ko abenshi bari gupfa basize zino nzoga ziri mu bwoko bwa kanyanga. Nk'ubu ngubu hano mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi hapfuye umugabo apfa yishwe n'inzoga ndetse yari asanzwe anywa kanyanga, ariko bamwe mu baturage bavuga yuko ntabwo yigize yicwa n'ino nzoga ahubwo bamushyiriye Supagoro mu nzoga arangije yitaba Imana. Rero abaturage benshi bavuga yuko uyu ntabwo ari uwa mbere yishwe na Supagoro, ubwo n'abandi batatu baherutse gupfa mu byiciro bigiye bitandukanye bishwe na Supagoro, ubwo Supagoro bazishyira mu nzoga barangiza bakazinywa ubundi ugasanga bahise bitaba Imana. Guhumeka bikanga imyuka, bivuze ngo umuntu yabuze umwuka murabizi yuko ahita apfa, iyo umwuka uheze ahita apfa, bivuze ngo rero apfa bitarenze amasaha 24. Bivuze ngo yanywe inzoga uyu munsi ejo bucya yitabye Imana. Rero abaturage barasaba inzego z'ubuyobozi yuko izi nzoga zitemewe n'amategeko zacibwa burundu ndetse n'abano baroga bagenzi babo bakoresheje Supagoro nabo bafatwa bagatabwa muri yombi. Ubugenzacyaha bwafashe batatu ku rupfu rwa nyakwigendera wapfuye uno munsi, ahafashwe batatu batabwa muri yombi ndetse bitana na ba mwana bemera icyaha banasaba imbabazi yuko bishinya kwigendera. Ubu tuvuga n'icyaha bakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 55 cyangwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, ariko wemeye icyaha utaruhanyije usaba imbabazi. Ariko ubugenzacyaha bwo ntago burabakatira, bivuze kugeza amagingo ngaya baracyari kuri sitasiyo ya polisi. Magingo ngaya bagerageje kujya mu rukiko bakabahamya icyaha cyo kwicanya kwigendera bamuhaye Supagoro mu cyo kunywa, barangiza bagakatirwa igifungo. Ubwo tuzababwira ibizabera mu rubanza cyangwa icyo urubanza ruzaba rwanzuye. Ngayo nguko rero ni inkuru y'agahinda, ni inkuru yateye benshi ubwoba, ni inkuru yahamuye imitima ya benshi. Iyi nkuru yumvikanye mu murenge wa Karangazi ni mu karere ka Nyagatare, niho iyi nkuru yumvikanye. Iyi nkuru rero yanonosowe na Kidasamura TV Rwanda, itangazwa na BTM TV Rwanda, yongera itangazwa n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Bivuze ngo iyi nkuru irizewe kandi ibinyamakuru byinshi bitandukanye biba byagiye biyikoraho umunsi ku munsi. Reka nongere mbifurize umugisha, igitondo cy'umugisha. Nongere mvuga ati Imana ikomeze ibandindire, Imana ijye iba hafi yanyu. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tujye tuyasubikiye hano. Amakuru nakagaruka nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.